Mogu s nekim... Ajde, proći kroz ovo, baš mi zanima da ćemo izaći. Ja ne mogu da se na zadnje strane piktura. Evo, piktura vas ja novo. A šta ovo treba da predstavlja ovdje? Da vam pomene neku rupu baš veliku. I sa para dolje hoćeš. Svi oko para ima dolje. Pogledaj, gdje mi? Kada je ono, halo? Masu. Masu, brate. Kaj, šta bi dala Đuke za ovo? Ona bi ovdje skočila. Puštila bi samo iz ovo, ne znam. Gdje ovdje? A da bacim ja. Baci jedan bet. Bacit ću ja. Da, ako imaš što ovdje bacit ću. Imam puno. Dođi tako. Pokušam da izadim svoje. Bacao se ono iza leđa, jel? Sad iz leđa, ja ću baciti da vidim gdje će padnuti. Da ga vidim. Gdje je bilo, sad. A nije mi ostalo ništa, ne mogu sad ići do novčanika života. Se pego da se traži sad. Što baci za leđa, jel? Ajde, baci. Ja ću te gledati. Ajde, Denise, za... Sve će. Pogledaj na sirupa na kraju. To, ti je rekao. Evo ga, ti se drži za jaja. Kako bazdiš. Čuš ovo? Wow, je ovdje dozvoljeno slikavanje, vidite? Šta je ovo i evo? Čekaj mene, a je sve slikala, Hoću tebe da slikam, mogu i tebe. Hoću sa njom. Aj, Miljana, podaj. Ja svako moram da uništim. Nisam šalac.